gusagaza ikibazo zino capati nije nazikoze ariko zirahiye murabibonye guys mota neza gahumura neza twumve nyene ko nade wagiye ure hakunya nka mwana kamota neza cyane karoroshe murabona capati yacu capati yacu kunimeze iraryoshe cyane ihumura neza irasa neza ya mwakoze rero gukurikirana ikiganiro cyacu uko dukora capati nakandi kose mwashaka kubaza ni karibu. Hello guys, ya nkuko bisanzwe ni karibu cyane kuri channel yacu ni Nadia na Pamela. Ya uyu munsi rero nkuko bisanzwe tugiye kwigishanya ukuntu bakora capati. Mu buzima busanzwe abantu benshi bakunda capati ariko hari abantu batazi kuzikora. Noneho aka kanya tugiye kubigisha uko twebwe dusanzwe dukora amacapati. So guys, ngiye kubereka ibikoresho tugiye gukoresha, ndabereke n'ukuntu bimeze, buri muntu wese ahari yoshobora kubibona. So ndahera ku mata, hano dukoresha aya ariko aho uri hose urashaka gukoresha ifyufyu. Aho uri hose amata yariyo yose ariko yamazi ayo bita ifyufyu. So naya ndabereka na baking power, kano kantu murakabona kitwa baking power. So ndabereka ni farine, aho uri hose farine yariyo yose bakoresha amandazi, bakoresha amacapati urashobora kuyikoresha. Twebwe dukoresha iyi yitwa trigo. So ndabereka amagi, aho umuntu wese ari amagi arayazi, aho uri hose urashobora gukoresha amagi ariyo yose. So ndabereka tuno tuntu nta muntu umwe atatuzi, amakaroti n'utu dusebora nyene tw'amababi buri muntu wese aratuzi. So ndabereka tuno tuntu mu kirundi ni gute, tuno tuntu batwita imisemburo, tuvyimbisha amandazi, cyane cyane amandazi n'amacapati batwita imisemburo. Muratubona aho uja hose ukabaza imisemburo baratukwereka. So ndabereka isukari, nta muntu numwe atazi isukari. Ndabereka umunyu, buri muntu wese ahari hose arazi umunyu. So guys, ni ibi tugiye gukoresha, ndaza ndabereka uko babikata, uko babiprepara. Okay. Tugiye rero ubu turahera ku bitunguru. Tugiye gukata ibitunguru. Rero udutunguru turakata bito bito kubera ko ari ibyo gushira mu macapati kugira ngo bitaza kugaragaramo. Gusa bino bitunguru bituma capati yacu imota cyane, imota neza. Rero turagerageza tugakata duto duto cyane kugira ngo bitaza kuza ari binini. Rero noneho twamaze gukata ibitunguru byacu, tugiye kurapa karoti nayo. Karoti nayo ikintu idufasha ko capati yacu kandi iraza yahinduye ibara isa neza. Ubu rero nukurapa karoti yacu tuyishire ku ruhande, turaza kubivangira rimwe, turabereka uko tuza kubivanga n'ibitunguru nibi byose turaza kubereka ko tubivanga nyuma. Ubu rero karoti yacu turayirapa, urarapisha hano hato kugira ngo bize kuza bimeze neza, itaza kuza igaragaramo ari karoti yonyine ari nini. None Nadia ndakubaze, hari ubwoko bungahe bwa capati? Hari ubwoko bubiri bwa capati.
hari capati z'amazi, hari capati zo gusuguma. Iyi ugiye kutwereka uko bayikora niyo mu mazi cyane yo gusuguma. Iyi tugiye gukora rero ni capati yo gusuguma, ni nayo abantu benshi bakunda. Gusa igoye gukora, niyo mpamvu abantu benshi barayikunda ariko ntibakunda kuyikora, ahubwo bikundira gukora capati y'amazi kubera ko ariyo yoroshe gukora. Ariko iyi irafite itandukaniro cyane na capati y'amazi. Okay, ubwo uzotwereka uko n'iy'amazi kogwa. Tumaze rero kurapa karoti zacu, twamaze gukata ibitunguru byacu. Ubu rero tugiye kubishira mu ibase, turi buze kuvangiramo ifarine yacu na bya bindi byose twaberetse. Kuvangira mu ibase. Ubu twashizemo karoti, twashizemo ibitunguru. Ubu tugiye gushiramo akunyu gake, turashiramo gasukari gake, umunyu ni uza kuba ari mwinshi. Ubu tugiye gushiramo umunyu. Turakoresha ikiyiko cy'umunyu. Hano naho isukari, turashiramo gasukari gake. Rero isukari yo tuyishiramo kugira ngo umunyu wacu ubashe kumvikana. Kereka uretse kuyishiramo isukari ukareka no kuyishiramo umunyu, noneho yaba ari capati. Ikindi kintu rero tugiye gushiramo hano, tugiye gushiramo amagi. Tugiye gukoresha amagi, turashiramo amagi 3. Ahubwo biterwa n'umubare wa capati cyangwa. Bivana na capati ugiye gukora. Je nababwiye ko tugiye gukora capati ibiro 2. Tumaze gushiramo amagi yacu. Ubu ikindi kintu tugiye gushiramo ni wa musemburo twaberetse. Naka kantu rero dukoresha kugira ngo ifarine yacu ibashe kuba yabyimbaho gato. Twe rero ubu turaje dukoresha utungutu, turakoresha duke cyane kubera ko birakaze, bibyimbisha cyane. Iyo ubikoresheje ari byinshi bituma capati yanakugwaza kubera ko ni ibintu bibyimba bikaba byinshi cyane. Ikintu tugiye gushiramo, ariko hagati aho turabanza tubivange bino bintu. Turabanza tubivange. Capati yacu iraza kuza iryoshe byatari, iraza kuza isa neza, iraza kuza ifite couleur nziza. Murabona ko tumaze kubivanga. Noneho ikintu ngiye gukora ubu, ngiye gushiramo ya farine yacu. Ubu rero tugiye gushiramo ifarine yacu. Iki ni kilo kimwe nshizemo. Noneho ngiye gukoreshaho hano. Iyi rero ntabwo ndi buyikoreshe yose kubera ko ndi bukenere ifarine yo gusuguma capati yacu. Ndakoreshaho nkeya, noneho mbe nasigaza agace gake kugira ngo tuze kubasha gusuguma capati yacu mu gihe tuzaba turimo kuyisuguma kugira ngo dutangire guteka. Murabibona ko maze gushiramo ifarine yacu. Murabona ko nsigaje aka nako turi buze gukoresha mu gusuguma capati yacu. Ubu rero murabona amata yacu turayapima kubera ko aya mata ni litiro yose, ariko ntabwo dushobora kuyikoresha yose kubera ko turi buze kuvangamo n'amazi y'akazuyazi. Je rero nkoresheje utu turahuri 2 kubera ko nza kuvanga n'amazi. Tugiye gushiramo rero ya royale yacu ya baking powder, niyo tugiye gukoresha. Hano je ndakoresha akayiko. Aka kantu rero sinzi uko bakita, ariko ndabona kanditseho ngo baking powder. Nibaza yuko nagasemburo nako nakantu dusanzwe dukoresha mu mandazi cyangwa se muri capati zacu.
ubu rero capati zacu twamaze kuvangamo ibintu byose hano biravanze byose biravanze. Ubu ikintu gisigaye ni ukugenda rero tuvanga, ni ukugenda tubivanga bino bintu byose kugira ngo ku buryo biza kumera nkaho ubu rero twamaze kuvanga, no kuvuga ko aha turakomeza. Murabona ko amata yacu yabaye make, nababwiye ko tuza gushiramo n'amazi y'akazuyazi kugira ngo bize kuza bimeze nkaho ari nk'ubugari kugira ngo tuze kubasha kugisuguma kimeze neza. Ubu rero tugiye gushiramo amazi y'akazuyazi. Hano rero tugiye gushiramo amazi, twababwiye ko tuvanga n'amazi y'akazuyazi, ariko ndabanza nshiremo akarahure n'igice. Ndabanza nshiremo akarahure n'igice kugira ngo capati yacu itaza kuba amazi, kandi dushaka ko iza kuza ifatanye kugira ngo tubashe kuyisuguma neza. Rero kuvanga bya bintu byose twaberetse, ngiki igipondo cyacu uko kimeze. Ubu rero tugiye gusuguma capati zacu, noneho nyuma turatangira guteka, byose turabereka uko bimeze. Hano rero tugiye gusuguma, uratangira ukagira gutya, noneho nyuma turashira hano kuri kano kantu ko gusugumirako. Ubu tugiye gusuguma capati yacu. Turabe ko ashobora gusuguma capati. Arimo kugenda agerageza. Uburura ushireko akandi gafarine hejuru. Urashiraho hano gake kugira ngo idasubira gufata, noneho uhita uyubika. Ugashiraho agafarine hejuru. Ntawe ugomba gushiramo ingufu. Umunyeshuri wanje murabona ko ari karagenda agerageza, ariko nyene capati imwe nabimenye. So mukomeze mudukurikire. Murabona ko capati imwe rero ashobora kuba yanayimaraho nk'amasaha 3. Ubwo no kuvuga niba wamuhaye ngo akore capati ushonje inzara yakwica pe. Urabona kweri iminota 2 vraiment ngo ni saa yose kayiza ari kumbeshera pe. Ndaje mbere ki capati nakoze uko nguko. Yes. Ntabwo ushiramo ingufu. Ntushiramo ingufu, uragira udashiramo ingufu. Abantu b'abahinzi bahinzi. Abahinzi bakora capati. Shamure ko Amera ngo nawe uri gushyira ingufu nyinshi, ushaka ko urupapuro rwawe. Mwaritse kugira ahubwo kundi kubona urasuguma rero ku buryo iyo capati iza kuza yabaye nini, ikaba nini. Uko usuguma nini nako uba uri kurayikwegura ikaba nini. Gerageza ku buryo capati yawe iza kuza ari nini ho gato. Yesu. Umutima. Ariko yishushaniza umutima cameraman. Kamera ko umutima. Romantic. Rero hari ukuntu ushobora gukora capati ukibwira ko uriko suguma neza, ugasanga urimo kwikorera umutima. Ariko ni ugasanga uri gukora umutima kubera ukuntu urimo kuyisuguma. Rero nka Pamela ndi kubona asa nk'umuntu ari karakora agatima. Guys murabe. Cameraman reka tumusabe atwereke ukuntu Pamela ukuntu Pamela yakoze ukuntu Pamela hano wagasha ukuntu Pamela yasugumye capati. Cameraman rero igira te barabisika cameraman bose bakunda kurya. urikuraho marero, urikuraho mahwa ubika. Ongera ushiraho agafarine hano, noneho ongere usugume. Tumaze kugira zinga ko kamera mbaze kugenda gahe. Wabibonye?
Kameramani rero sha nta capati tuguha pe. Zimaze kubaho izizanjye. Ya, urashobora kugeza aha iyi capati murabona ni Pamela nyine ari buze kuyirya iyi capati yakoze murabona ukuntu imeze. Guys, nabikoze neza. Rero iyi capati yakoze Pamela ni yari buhere ko ajya. Ni nayo tugiye guhera ko duteka. Hano rero tugiye gushiraho utuvuta duke, urashiraho utuvuta duke ku ipano. Urashiraho utuvuta duke ku ipano. Ya. None ubwo senadi bibaye ngombwa ko umuntu yuzuza nk'ipanu nyene. Hari kibazo. Ya, birashoboka hari ushobora gushiramo amavuta menshi ukamera ntabwo vyangirika. Wapi, iyi capati yawe iraza ikiza iriko amavuta menshi. Hano rero murabona ko twashize ko utuvuta duke. Ya, tugiye gutangura rero karanga capati zacu. Okay. So guys, mukomeze kunkurikirana. Nijenge kuzikaranga. Mwabonye capati zacu rero ngizi. Hano tugiye gutangura gushirako nadihera ku gacapati na sugumye. Guys, manze murindire bansuzuguye ngo nagize umutima. Ngomba mbanze agacapati kanje. Iyi capati ya Pamela rero irapima nk'ibiro nka 2 kubera ukuntu yayikoze. Hano rero iyi ni capati. Ya, hano rero muri kubona capati yacu urayirindiraho gato ikamera nk'ifata utuvuta. Akaba ashobora igiye kwikorako. Ndi muri kamera. Ya, hano rero iba yamaze gufata utuvuta munsi uca uyubika. Rero ngiye kubereka ukuntu ushobora guteka capati irenze imwe mu ipano imwe kandi mu mwanya umwe. Nukuvuga hano murabona ko twashizemo capati imwe, hano turashobora gushiraho iyindi capati. Zose nye tugashiramo cyari. Urashobora no guteka capati 10 mu mwanya umwe. Nukuvuga iki? Hano murabona ko capati yo munsi iba yamaze kuma, duca twuburura gutya, ubu dushatse dushirako n'iyindi capati. Nta bwoba ugira ngo zirafatana, tuvuga ngo urateka capati imwe ongera uteka indi, ongera uteka indi, wapi. Urashobora kuzitekera rimwe ari capati 10 cyangwa 20 uko bishaka. Upfa kuba gusa capati zawe uzifite hano. Cyangwa urashobora kuba uri kuranasuguma ariko nanone ukaba uri kuranateka. Rero hano kuri capati zacu turongera kutuvuta kubera ko utu tuvuta dushirako ni natwo dutuma capati zacu ziza zimeze neza. Nukuvuga utu tuvuta n'utwo kugira ngo izi capati isohoke neza kandi ze kuza idafatanye na yindi yo munsi itazigira. Izi capati rero zose urazitekera umwanya umwe kandi bikagenda neza. Capati zawe zigasha neza kabisa. Kameramani ibintu bintu ukazoreka twinashite ku maboko asha. Ya, hano rero nkomeza gushiraho utuvuta hejuru kugira ngo ya capati yacu za capati zacu zitazigira zitashirira. Ya, murabona ko capati zacu ziri kugenda zisha. Shatse ni yasigaye nayishirako tukazitekera rimwe zose, capati zose twasugumye tukaziteka. Hano ushobora kwibaza ngo capati ziraza gusha zose, ariko zose zirasha zikamera neza. Ya, Vitu biko sawa 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 sawa. hama rero capati zacu muri kubona uragerageza uburyo bwose izi capati zose ukazihindukiza ku buryo zose zisha imbere n'inyuma. Uko. Yes. Oya nyene ega ndiko ndiga. We figira ntuze. Ndateza akavuye muri kamera. Hano rero za kwihuta uzibahindukiza. Hano nza ndahindukiza gute? Wana nka urabona umwanya washize mu yo munsi. Tugira gute? Wayibona? Urabona nkiyi urabona ko itarahasha ucugira gute? Wayibona? Ntangahira. Okay. Hano rero So guys, mugume mundaba.
muniangalie vizuri. Niwaoneshe. Niwaoneshe. Kiswahili ni ya wapi? Niwaoneshe. Kiswahili cha Kongo na Tanzania na Kenya. Niwaonyeshe. Niwaoneshe. We vipi? Mshaona hapa. Mshaniona vizuri. Yeah. Kiswahili changu ni original. Stai hapa. Zinaitwa hapa. Hapa. Guys, muri kubona capati zacu rero twazitetse ari 1 2 3 4 ni capati 5 5 5 hapa. Rero muri kubona ko capati zacu zose zahiye muri kubona mwabonye imbere n'inyuma hose zahiye. Capati zacu zimeze neza, zihumura neza. Umva capati zacu zimeze neza. Iyi ntabwo yari yasha, reka tuyishire munsi isha. Murabona rero capati zacu ko zahiye zose. Abantu rero mwajaga muteka capati imwe wapi, ushobora no kugabanya akariro ukagabanya umuriro kubera ko zishobora gusha zihuse cyangwa se zikababuka. Ubu rero capati zacu zamaze gusha, murabona ko zoroshe, zimeze neza. Muri kubona uko zimeze. Ubu harabura ko turya tukumva uko zimeze. guys, murabona ukuntu bitesa. Karibu guys. Yeah. Egereza hano kamera. Butamu sana. Egereza hano kamera. Mwabonye rero capati zacu, ubu tugiye kumviriza uko zimeze. Biratesa cyane. Guys, ndabibatuza neza. Zisa neza capati zacu, ziroroshe, zimeze neza. Ya. Guys, mwabonye rero capati yacu. Ubu nyifashe hano irimo kunturira. Iratura byatanga. Gusa guys, kibazo zino capati nije nazikoze. Ariko zirahiye. Murabibonye guys. Mota neza, gahumura neza. Twumve nyene ko nade wagiwe ure hakonya nka mwana. Kamota neza cyane, karoroshe. Murabona capati yacu? Capati yacu kunimeze. Iraryoshe cyane, ihumura neza, irasa neza. Ya, mwakoze rero gukurikirana ikiganiro cyacu uko dukora capati. Nakandi kose mwashaka kubaza ni karibu. Ushobora kujya muri komenti ukabaza ikibazo cyose wumva ushaka kubaza, cyangwa se ikindi kintu wifuza ko twazerekana guteka, tukafashanya guteka. Guys, n'abashaka amacapati yo mu rubanza nk'ababa bakoze amafesta cyangwa amafete, murashobora kutwandikira tukaza tukabakorera umuti. Guys, biratesa. Guys, tuzi no gukora n'amasambusa, tuzobereka uko tubikora vyose. So turabakunda cyane, muryoherwe. Abashaka kwiga gukora amacapati twabiberetse. So guys, dukomeje kubashimira rero. Narimo kubabwira mukomeze kujya kuri channel ya Tabaro and Nadia, mukore subscribe. Niba ari igitekerezo, niba ari ikibazo, byose mutubaze turabasubiza. Kandi mwakoze kubana natwe no kuri channel, mukomeze kudukurikirana. Iri ku ibiganiro byinshi bitandukanye bishobora kugufasha. Ushobora kujaho ukareba ibihari niba byashobora kugufasha. Murakoze, ndabakunda cyane. So guys, twarangije kubereka uko bakora amacapati. So nawe wifuza kugira ico watwigisha, watwereka, waduhamagara, tukagushira kuri kamera za behind was show, ukatwigisha bivanye n'ivyo ushoboye. So mwibuke gukora subscribe, mwibuke gukora share, like, comment. Turabakunda cyane. Ciao ciao.